On this episode of my Glow Raya series, I akan tunjuk cara-cara nak pakai eyeliner untuk hooded and saggy eyelids. So, I pakai eyeliner ni daripada Heroine Make. My tips, kalau you nak eyeliner you senang, you cari yang brush tip macam ni. Nampak tak kita punya eyelids ni kan saggy. So, kita kena tilt kita punya head to the back. Macam dongak macam ni. And then kita akan buat echo dulu. Okay, I akan ambil sini dan tarik keluar. Macam tu. Ambil dekat atas you punya eyelashes pula. Slowly and steady. Nampak tak I restkan I punya tangan dekat I punya pipi. Jangan lupa tilt our head supaya tak comot. And then I patah balik, I pergi dekat echo dia and then I cantumkan dia. Okay. And then you can fill in. Okay, ini macam mana dia nampak dari depan. Jadi walaupun you buka mata, eyeliner line tu dia takkan hilang. Okay. Lepas tu you just line je. Ikut you punya natural lash line. Okay. Sebab tu I cakap you kena gunakan brush eyeliner instead of felt tip eyeliner. Felt tip tu macam mana? Yang bentuk depan dia ni keras macam marker. Dia ada tendency to bleed. Maksudnya line you tak akan jadi creeps. Dan cantik bila you line, okay? Saya start daripada sini, dongak. And then tarik. Macam tu. And fill in like the gaps. Tahan nafas. Dah siap kita punya eyeliner untuk hooded eye. Walaupun kita macam ni, kita still nampak eyeliner tu. So, I hope it helps. Jangan lupa save video ni siap-siap untuk you guys refer nanti bila Hari Raya. And follow me for more tips.